Nakon izložbe Živjeli su srećeno do kraja i nazad, kojom je poznata ličnost i predstavio u bajkovitom izdanju, mladi modni fotograf pozvao nas je na slikanje prve fotografije njegove druge izložbe. Na prvi pogled sve izgleda kao druženje starih prijatelja, a ne mukotrpan posao. Ova izložba će biti nekako miks tih nekih starijih, da kažem, fotografija, tačnije senzibilitet je recimo 1965. godina i kombinacija modnih fotografija kako su se nekada radile za recimo Vogue. Daniela se u stilu sasvim normalne devojke slikala ispred naše kamere bez trunke šminke, oduševljeno objašnjavajući njenu takozvanu Oskar fotografiju. Mene nikad niko nije slikao na ovaj način i nikad me niko nije tako doživeo i to mi je stvarno potpuno fenomenalno. To sam negde maštala, ali nisam se nikad usudila da kažem nekome aj sad od mene napravi, ne, aj se igramo na tu temu. Nakon sjajnih kritika prve izložbe, Stefan ima tremu, a naš sud moći ćemo da iznesemo za mesec i po dana kada će u hotelu Art fotografije ugledati svetlost dana. Dosta šminkera, dosta frizera, tu je asistent fotografije koji radi sa mnom, dizajneri, stilisti, 10 poznatih ličnosti i više. Ana Štajduhar, Milan Gromlić, Borka Tomović, Bojana Ordinačev samo su neke od poznatih ličnosti koje ćemo vidjeti u hollywoodskom izdanju potpuno različitom od svakodnevnog beogradskog stila. Mi ne možemo ovde živeti na štiklama, to su maršrute od jednog kraja grada do drugog kraja grada, mora ti biti udobno. Ovaj poziv Daniela je shvatila kao glumački zadatak u kojem će joj svakako pomoći njeno prelepo telo. Vozim biciklo već jedno 10 godina svaki dan, osim kad je ono baš veliki sneg, tako da to je moj stil života. S obzirom da ovogodišnja dodela Oskara nije donela glamur koji smo očekivali, ostaje da vidimo kako on izgleda kroz objektiv Stefana Kokovića.